Da li ste znali da labudovi prilaze ovom drvetu čije se grane povijeno nadvijaju nad vodom jer ih nešto boli? I trljanjem o koru drveta i grickanjem grančica olakšavaju sebi taj bol. Ako ovo niste znali i želite saznati o kojem se drvetu radi, ostanite sa mnom. A vi pratite kanal. Vrba. Biljka, odnosno drvo koje ima razna lekovita svojstva, a prepoznajemo je po povijenim granama koje se poput guste ženske kose nadvijaju nad vodom, kao i po takozvanim macama koje se javljaju u proleće. Bela vrba je najpoznatija po tome što sadrži prirodni analgetik salicin koji se u organizmu pretvara u salicilnu kiselinu koja, kao što znamo, ulazi u sastav aspirina. Ova supstanca se nalazi u kori vrbe. Kod korišćenja treba biti oprezan jer razređuje krv, pa ga ljudi koji piju lekove protiv zgrušavanja krvi ne bi trebalo koristiti. Naravno, pre svake upotrebe treba se konsultovati sa svojim lekarom. Takođe, čaj od kore vrbe u sadejstvu sa drugim biljkama može biti od pomoći i za druge zdravstvene tegobe. Recimo, zajedno sa rastavićem, brezom ili koprivom ostvaruje pozitivne efekte kod reumatskih promjena, a takođe dobro dođe i osobama sa hroničnim bolovima u kičmi. Dalje, vrbova kora sa matičnjakom i kamilicom ublažava glavobolju, a ova kora zajedno sa lincurom ili zovom je efikasan narodni lek za sniženje visoke telesne temperature, deluje protiv prehlada i krosnice. Pošto korišćenje kore vrbe utiče na razređenje krvi, služi kao preventiva od srčanog i moždanog udara. Ali naravno, mora se koristiti sa oprezom i nikako kod ljudi sa čirevima želuca i dvanaestopalačnog creva, kao i ni kod dece ispod 7 godina. Ovo su bila neka od osnovnih lekovitih svojstava vrbe. Nadam se da vam je današnji video bio koristan i zanimljiv. Hvala svima koji prate kanal, a oni koji još nisu zapratili kanal neka kliknu na like, praćenje i zvonce kako bi uvek bili u toku sa novim videima i pričama o lekovitim svojstvima biljaka iz naše okoline i drage nam prirode. Do sledeće nedelje, živi i zdravi bili!